Chief Minister famdagi state na lui haina Chief Minister Nongthoma Birena phongdokre. Framework agreement akai ba pirak tanaba aikoi amata wena pun sinduna wakhal tamina batangai fade haina using President Elangmam Johnson appeal tawrakli. Myanmar amasung India ni ki marakta numini nisub satagada inter-regional media interaction program nga sidagi haudokre. Rapist faraga serak pi haidina kangla tombi kaithel mapada national highway number 2 thinglure yanaba purakpadagi khongjang thama goine komthokre. Amasung Manipur State Cooperative Bank Limited Imphal na Manipur ihan hana ATM booth yawa mobile van puthokpa bank oire. Mayam khurumjari adomni miribasi impact news ni ai takhilamam siam kanan hauji pungja sifabagi maraba pausing miam de pizari. Chief Minister famdagi di state hena lui haina Chief Minister Nongthomam Birena phongdokre. Manipur lenga ki makada Department of Information and Public Relations na sinduna Myanmar amasung India ki oina pangthokadaba numinism sathagadaba inter-regional media interaction program hauduba ki thorom na sar yaba lakpada impact news na framework agreement ki matang da hangba wahangam ki pakhumda wafamasi Chief Minister na phongdolom khibani. Congress na framework agreement ki matang da transparency laiti haina BJP da maral siba ki matang da Chief Minister Birena Congress na tauribasi blame game ni haina phongdokhi. I have already given my word. State is important. State is everything. Nation is everything. If something is going to be tasked in my state, then no need of living as holding the post of CM. I think I have already committed. That is their continuous process. Blaming when they were in a government power, also they blame. Now they are not in the power. They are also blaming. Blame is their a part of game. We don't care. People know everything here. Framework agreement ki warol miyamda khangandri fawba Congress party na makata na wakani famkhigani. Darkar lerabadi democratic oiba khongjang kaya sangsingani haina opposition leader oriba hanagi Chief Minister Okram Ibobina lauthokre. Framework agreement ki warol khangalu haiduna Congress party na tangkak naina wakani fam sa tharkiba ki saruka moina ngasi Hianglam Block Congress Committee na sindana wakat mi famama Hianglam Lai Ongangba Bazada pangthokre. Wakani fam madu ka mari lenena opposition gi lusingba Okram Ibobina hai Center amadi NSN IM ki marakta khuyek pinakhiba framework agreement ki warol miyam da khangalu haina Congress party na demand tauri adubu BJP na lusing malenga kasina ngasi phawba agreement ase ki warol khanganba leitri aron me agreement ase da kari yauri haiba khangandri phawba Congress party na kendra homfuda wakani famgani haina Okram Ibobina phongdokhi Nakala muram de state asigi BJP ki lusing masingna framework agreement ta Manipuri integrity amasung nam khaida sokaloi hairiba asida nungnang ba kharadi kokalli adubo singnaba amadi adamak pokhalli haina Okram Ibobina makha takhe hausi lereba BJP na lusing malenga asigi asoiba pothokladuna opposition ki lusing basin hai Tamelong gi laibak thiba thodokta security personnel ahum laikhidaba dalenga asina lupa lakh kun pigani haina laukthokiba adugi matungda handak ikui kuidana Yaripokta road accident the laikhidaba sing adudasu lenga asina lupa lakh kun gi compensation pigadori barana tragana laikhidriba sing adu misam ni haina tokadori bara haibu lenga asida sengdo haina su lusing basin demand tauki khara pidradi noi haiji sokpi piroi haiba targadi waroi sinji krai da lakani Mina demand tawbudo chamagi manungda maudradi yarroi tarado orsu yadradi krai da waroi sin purakani haidna amada haire noina suya yaroi amada haire yaroi haitarde kadai da waroi sin lakani haidna moina khara pitokhi bisda Manipur kairakpa yabagi wafam si huji munata su kona kairakpa yabagi wafam yauram batargadi Manipur kaigadra haidna koi kaire haibnate kaigadra na singnaba Konagi tungda horkadova mihorona
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ngasigi wakan fam adu da saru yakiba nungba kendra ki MLA amadi hanagi deputy chief minister Gaikhang amna haikibada hauzik lairiba BJP lu singwa lengak asi tamang ngamdaba lengak ni haiki paisa leiba leitaba package lauktopogum lengak asina framework agreement pu taraina lobiganu Congress party na sangsileba khongjang asi leibak miyamgi interest ni khangna BJP na saru yabi lunena centered agreement asigi warol khangna ba honabada saru yabi haiki Gaikhangam namakha taraduna Sangai festival asi maruina lamdamasi da lairiba for khodimang na saru yaba political oidaba asengba state festival amagi wakhalonda semkibani adubo festival asingasi di political campaign oina sathare festival asi BJP workers singi photo exhibition ga pangkhak oire BJP lusingba singi popularity tanaba festival ori haina Gaikhang na maral siki ngasigi wakan infamba de MPCC ki president TN Hauke Yanglam Kendra ki hana ki MLA oramba Elangam Dijamani Congress party ki MLA CLP members ngamadi MPCC ki office bear Singh party asigi worker kayana sharwiya ki Manipur sarkar hojik pale BJP sarkar sina Center digi paisa se puraktuna semgat sagat pache hoba yare adubu karigeno budget ti kai ki pise tha turuk te phajal la adubu hojik phabuda program phamba ngamdab se karigen maya masna khoi da kijari base last da hage da base akhoi sarkar hanna ke sarkar se tin tare paisa leitere mayam oro bu yade ka harakat da base man ba sangai festival ka hauhre ka to hre politicalize tawde likti loire na photo exhibition de tare karma photo exhibition sakar pairi ba BJP isnau singi photo exhibition manhanba asengba festival asibu yamna hanthaba mong da sinabi base masi la thibani masi tawbiganu framework agreement maram oraga Manipur gi ngam khaid akai ba piraktraga so NSNIM gi apam thungana na ba honabada India government na Manipur manu da karigumba kharadi tawrapa yabagi oithop laibana aikoi amatone pun sinduna wakhal tamin batangai fadi haina United Committee Manipur Youth Singh president Elangam Johnson na appeal tawrakle wafam singa si Kanglai Park Students Association case in linkhat kibagi sahi taragani thoi mapung farapagi foundation de gi thauromda sar yaraduna Elangam Johnson na phongdo kibani Singjami Singa Makhagi Laimarol Art Center the Pangthokiba Thorom Aduda Manipur University Students Welfare gi Din Dr. K.S. Tomba Council of Higher Secondary Education Manipur Council gi Chairman and Mahendra Masung Lamdamasi ki tongan ba Civil Society Organization Singilusing Basing Kayan Yake Tharomadari UCM gi President Elangam Johnson na makhat na phongdo kibada UCM Amuko Masung CCSK na framework agreement sign tongna kraba matungda India government pisin kiba memorandum adugi makhata update tauruba memorandum amasu athuba matamda pisin na bohonari pisin gadoriba memorandum aduda Manipur India da tindringai da hanalejar amba Manipur gi saktam da karigumba hiram amatada compromise tauda ba haiba wafam sing yauri haiki loinana district khoding da amadi kasin koya yaungna satuna aikoi punamak amatu oina wakal taminana ba thaurangsu paikalagani haiki framework agreement sisu yamna maru oiba koi issue ma oi swai disu satri involvement kali singsi yam chauna le na khali mayam ngana ri se chumma bane kari ba khate tawdore haiba se government of India na haiba ne koi na haiba natte adu hanjan na koi na haigra bane adu Manipur gi ngam khai ka handra kasu Manipur manungda kari ba makhal kharagi koi gi huji wari sanari ba kambo sing ase ga makoi ga pena ne ba hada moi gi pena ni ngai oiba adu ma thabak thopsen khara tawge haiba se government of India ki haira pu le ra bane adu tongan ba koi gi lei ba kamlo furu sing ase table lo noi na pura kan na phamina ka chamina ka da bani na suguma tonga taropa matam da su yari kai khoi na phada ra kan da masi escalate tawduna ba adigi madugi hona ba se koi gi daitani na lowe Myanmar amasung India ni gi marakta numit ni subna sathakadaba inter-regional media interaction program ngasi Chief Minister Nongthom Biren haudokre interaction program adu haudok aduna Chief Minister Birena Myanmar dagi sar yakiba media gi miwisingda Imphal dagi Yangon fawgi bus service athuba matamda haunana ba Myanmar government taksin biu haina phongdokre
Prime Minister Narendra Modi ki Myanmar khongsata media interaction pangthoknabagi wafam ningsing laduna Chief Minister Birena ngasidagi haugadoriba interaction asina laibak ani ki marakta mari fakanamada mateng oiragani democracy satpa laibakta media gi mapangal kangkhan anba mathau tabagi mathakta laibak ani ki marakta afaba mari purak pahaibase laibak ani ki miyamna purakadabani haiki Inter-regional interaction program adu Manipur tourism gi matenga loinana state level committee for AX policy na Manipur ga Department of Information and Public Relations na kusam naraga sinduna hotel Imphal gi sangai hall da pangthokpani haudobagi thoramada Myanmar da gi media gi mihut tara matho yauna India da gi mihut ahom amasung lamdam asida lairiba pausi sing editors sing amasung atopa mioi sing na saruyaki Interaction program adu sar yargoduri baleba anegi mihut sing Chief Minister na memento amasung asamba khodol potsing tamduna ikai khonamas utki nominini asida cooperation and understanding in media activities between Myanmar and India media environment in Myanmar towards ethical responsibility responsible journalism free and responsible media in India capacity building of media personnel in Myanmar and India haiba tongan ba hiram singasida khanane nagani. During my last visit to Yangon, I discussed with the Chief Minister of Yangon, His Excellency Phayom Min Thanked regarding the materialization of India this policy in a speedy way. In this regard, I noted the importance of strengthening the relationship between the two neighboring countries by introducing Imphal to Yangon bus service via monthly. That Manipur and Myanmar are not simply good neighbors, but inseparable nations that have together stood the test of time for centuries now. Bilateral relation between the two sides can be enhanced through people-to-people connectivity, through giving emphasis to diplomatic channels, is so equally important. Haukiba August amada sahi nauribi nipi masa amabu izat mangalaba matungda hanaba hodanam kiba mioi ama ngasi phaba police na phaba ngamdana laibagi damak miyam irang haurtuna national highway number ani thingzilure khongjang sangsileba miyam ga police ka sauna mungna kre police na tiagi askap na khongjang sangsileba singadu tangthai ki ngasi ayo pung taruk tagi hauna national highway number 2 gi kangla tombi kaithil mapada mafam adu gi akobida laiba miyam tholaktuna lambi thingzin kibani ngasi gi miyam gi khongjang adu maru oina Liangmai Pui Naga Roundy Liangmai Naga Katimai Roundy amasung Namdi Long Development Society na lusingduna sangsin kibani ningsing mayabadi haukiba August amada Sanabadi district ki Violent Colony da sahi taramari kaktangai ribi nupi masa amabu kanung mon nungtek haina sukhangnaba mafamasida case Kasinba kawa sahi yang khairam surabami asin ijat mangalaba matung da hana bohodaram kibani lunana thaudo asigi matang da kang popi police da case ama register tau kibani adabu thaudo asida senera bami adu lot kibada gi haukiba September 13 da Manipur police na wanted lauk toktun leira kibani Liangmai Naga Katimai Rongdi gi coordinator CS Joyce na pawmi sindhai pung humudrani thogi manung da senera bami adu Pagadabani haina haukibana me kulumdoida demand taukibani adabu ngasi phawba pakhum amata laktabadagi lambi thingdana khongjang sangsin kibani nakalamana ngasi khongjang sangsin kiba singa dugi mihut singa DGP ga wari sanakre wari sanab aduda thamagi manungda mi adu fagani haina thajaba pirakre senere ba mi adu police na wanted laukthok kiba galunena mari makong takpanga mamiyoida lupa lising yang khaigi senpham pigani haina laukthok kiba adu lupa lak amagi senpham oiragani hairi Thajaba singasi pirak padagi ngasigi khongjang adu thama kom thokre kariguma thamagi manungda chenri bami USC puthokpa ngamdrabadi hena kanma khongjang sangsingani su hairi We are struggling so hard with so many demand and all wanted taxi adu tawbikre adu housing pause krigra delay justice tawbise what is there behind we don't know the culprits ashi thuna puthok tradi yaroi victim sibu justice productradi yaroi habsi akhoi imashing students aduga leaders miyam se pulaga ngasi program se akhoi si thorang si tor lei police na ngayo akhoi bisi adum thiamra lei heba demand housing phausi response laktar bigi dinga si tawdredi yaroi we cannot wait for any longer victims di more than sikraba mi digi henna ma si trauma digi lei aduga ma di sentimental si ningam draga suicide attempt adu phausu khalakpa matam sulakre madu Manipur Baptist Convention Higher Secondary School Kangpopi ki principal
Lenkholan Songloibu Tamtin Halamagi Taudo Yaneba Fongdok Nangasi Kangpopi District Headquarters da Wangang da Bakongsit Amasat Kre. AMBC High Secondary School Kangpopi Amasung Kangpopi Mission High School gi Oja Amasung staff sing yauna Mahiri Satit Lom na Satki Wangang da Bakongsit Aduda. We condemn the brutal killing. We want justice. Let justice prevail. Justice delay is justice denied. Love your children. Respect teacher. We want free and fair education. Stop shedding innocent blood. Haina thaba plakat kaya paiki. Tung the Kong Senator Saruyaki Bami Karana, Kangpopi District Deputy Commissioner Office Semba, the Unarabamatunda, Memorandum Amasupi Shilamki, Memorandum Adudatu Matamda, Mihar Potokuna, and Ubex Lokalo, Lake Hidrebak Imumanung, the Matik Saba compensation, Piba Yauna, MBC Higher Secondary School, the principal, Lenkholan Songloi Hatkiban Mekun Mangabu, Thesis Dignity di Haina, Lauktopo Yauri. Sengmai Police ke manung sanma awang wavgai da hangba stone crusher amada thabak suba yawba mayang Imphal thana awang laikai dagi yumnam basanta koba sinmi ama halambaga mari lenen thas ke kuntareta ke kumafan phawa pung ni funipan gi mayalambi ban tawgani toramadu handokre Messi asida senior ba mioi sing atba da phadu na serak pigani haina ngase Chief Minister Birena JC da thazaba pirakpadagi ban handopagi wari pasin lokibani Manipur Club da promise unabada JC asigi JC against the brutal killing of Let Yumnam Basant Singh Secretary Yumnam Nausan Haikibada Mioi Amabu Halam Lagangasi Power Police na Miharpa Father Serak Pibangam Dabasi Pende Asigumba Tawangasi Yanaba Fongdokpo Oina Amadi Senri Bami Fana demand Tauradana Mayalambi Ban Taunaba Taurang Taurmani Adabo Chief Minister Nong Thoma Biren na Miharpa Fana Basung Basanta Gelehori Bapikli Bamasagi Punsida Hingbada Asoba Taudang Logani Haina Tazaba Pirakpadagi Ban Handokpani Maramaduna Chief Minister na December Fabgi Manungda Faduna JC da Pirakli Batazaba Tabak on Horok Trabadi JC na Akan Bokongzang Makatana Sangsingani Haiki Sinmiyama koigi makuri da thangna len thalaga magi khola makta da halamba du kari maran gino chenna ba missing du ain go eba matik saba dandi bibi laigi draba koigi wai basanta si manabi yam pikli ba nga machai tare ke nga makak hoji lehori basanta gi nupi esisu ngasi din sai hongi mamangda delivery case amada talebak thiba degi mama cha laigi dre mapa ji ju minung si leitana mo hatok pasida sida magi ni haibeda kana su leitre hoji alloiraba koigi mama pokpa mabu mapa pokpa mama al chabi amalai sarkarna madugi lambi makoina soidana thirege ase pathaja bathamdire madugi de maktasu sarkabu haingai leitana koi jesi amadi laigidre mu manungde koin thagatsari makoina dugumba phajaba response pibi besida akoina ngasigi koigi bal se koina hantok sabani Services recruitment rules ki matung ina government Manipur the thabak tawri officers ngamasung officials singi departmental examination lobatangai fadaba maramna departmental examination Manipur Public Service Commission MPSC na lakleba December 13 tagina kun fawa Imphal da pangthok lagani haina zerolam da khangalakli hiramasigi matang da akoba marul khangnabagi damakta www.mpscmanipur.gov.in dagi khanglaba yagani su hairi Haukiban Nabi Taramanga da Tamelong the Pangtokeba Kevin in Famda Jay Taramanga Mamanga terminate Taukraba contract veterinary officer contracted po appointment Taunaba Lokiba decision ado Yaning the Haina all Manipur unemployed veterinary doctors association Amubdana Wakan from Satakre Kaisapat Lemizam Lekai community holder Satakiba Wakan from Adresat Yakiba Amdwagi president Dr. T. Sauban Fongdorapada Haiba contract veterinary officers singasi project amagidamak laukibani project adu loikibaga contract veterinary officers singadu su thabakta terminate taukrabani adubo government asin rule of law bu ikai khomnadaba mawongda laukiba decision aduna veterinary ki doctor oibadamatik saraba kayagi phangpham thokpa hak khongaung nahale haiki maramadana Manipur laingak na laukiba cabinet decision adu review tawiduna veterinary doctor oibagi eligible or candidate sing the su manab khudong saba phangbagi hak phangalo hain appeal tawrakhi khoi 37 contract ba employee haiba khoi nga sai contract sing se 2003 da moi terminate tawkhrabani matam du da moi se akhoi nga sai gi center gi scheme amagi animal health coverage scheme hariba scheme siki makha da moi lawhi bani department gi post hanga ga moi clarification leraga moi lawhi banate terminate tawkhraba contract employee haji sik thabak tawdraba haji ka imta chahi 13 13 mari gi mayada
थबक तौदना तत्खरबा लेखरबा कॉन्ट्रैक्ट कांगू अमबु पुसलागा मोइना रेगुलर पोस्टा डायरेक्ट रिक्रूट तौबदा कैबिनेट अयाबि डिसीजन लौबसे मसी तौबिगनु Rural Development and Panchayati Raj की LDC की पोस्ट माई पाकलबा कैंडिडेट सिंगी ऑफर फॉर्म अथुबा मतमदा पिथोक्त्रबदी लालिबा नबेम्बर कुमार की नेशनल हाईवे ब्लॉकेट तौरगनी हाइना ऑल मणिपुर विलेज लेवल वर्कर LDC सेलेक्टेड कैंडिडेट्स 2016 RDNPR ना अकनबु वाफम थमलकली हिरम असि की मताना ngasi एसोसिएशन असि की यामनबा थौमी सिंगना काइसापत लैमजम लैकाई कम्युनिटी हॉल दा वाकन इन्फॉर्म सथकरे वाकन इन्फॉर्म अदुर सर याखिबा एसोसिएशन असि की जॉइंट सेक्रेटरी मोसिल्फा दांगसावाना फोंदोरपदा कांग्रेस गवर्नमेंट लेरिंगी मतमदा लौखिबा RDNPR की पोस्ट असि हौखिबा सहीगी डिसेंबर 19 दा ऑर्डर थोक्तुना माई पालबा कैंडिडेट चामगा मरिफुमापन खनख्रबा मतुंग हौजिक फावबा थबक संगबगी ऑफर फॉर्म मसिंग सुना पिबिद्रे मरमदन गवर्नमेंट असिना अथबा मतमदा पिफम थोप ऑफर फॉर्म मसिंग सुना पिथोकपियु हाइना अपील तौरकले 189 candidates की offer form sing si phau pidri so it's been almost a year ngasi phau akhina ngaijarak pase adu offer form sing si phau pidabigi ngasi se offer form pibiro haina ngasi akhoi sit in protest sobni ngasi ga hayeng se sit in protest sobni next 2 days asi munung sida any response phangdaba taradi akhoi gi economic blockade national highway da economic blockade se akhoi tawrani aduna ngasi all manipur da lairiba CSO mayan masu akhoi sibu nungsibiduna mateng se pangbiu 31st December 2006 Hauzi matang aswaida break amatan laujage break matungda Manipur State Cooperative Bank Limited Imphal da Manipur da ahanba oina ATM booth yawba mobile van puthopa bank oibagi paw amadi Manipur masum maling tongan tongan ba ipaw sing pudna laksage impact news po mengta da lebiu salam noksari hauzi makhada ba paw da Manipur State Cooperative Bank Limited Imphal da Manipur ihan hanba oina ATM booth yawba mobile van puthopa bank oire Sangai Festival hobo numita haudokiba launch taukiba Manipur State Cooperative Bank Limited Imphal gi mobile venasi Sangai Festival pangthokpam Palace Compound gi hafta kangjibungda thamduna miyam da khodong saba piri Sangai Festival yengba lapa miyam na khodong saba pina ba mobile van asigi yawrib ATM booth asida lupa chama satpina ayamba haftana thamli Nawat ki tengbanga Loinana Manipur State Cooperative Bank Limited Imphal na puthokliba ATM booth yawba mobile van asidagi paisa lauthopa khaknatana account hangba paisa thaba madi deposit tawbagi khodong saba supiri Sangai Festival lakpa singna mobile van asidagi paisa lauthokluraba matungda impact news ka unabada asigama mobile ATM booth ama festival pangthopam da thamlamba asida nungaiba fongdoraki within campus manung sida sigomba butama thambi basi akoi luxury ba khoi gi di yam nungai jai lainga matam da mogi install da cashless ki kano swap sing ba yaba kotong sabal em bagdi par in cash lem draga di smai thamam basi da yam nungai mobile no chapi raga di suppose kitang manung hanjin ba adagi jan queue de lepam ba traffic congestion oi chanja da sigomba gi mobile no chapi ba ATM booth si yobi raga di yam nungai gane khale yam emergency le kanda ATM booth ta rush taw na dress mai thambi raga di yam nungai zaga pesa yaudra kanda mapana thoga ung changna bhai ticket ung kakna ni dana han boin sin taraga su khara khoida laiba khoida kamine so himdo adu dugi haraga di nungai adu process ti khitang di tappe ba tima khitang speed of oil di em hena nungai ne chathok chaching khudong cha da basu lai adu dana isa isa gi lekai da lag taraga di hena praja da convenience ohen ba di pian Manipur State Cooperative Bank Limited Imphal ki Managing Director Ahan Them Subhas ka Impact News ka unadan wari sabada hairib ATM booth yawba MFCB gi mobile van asi Sangai Festival lorba matung dasu Manipur ki tongan tongan ba mafam sing da satuna miyam na paisa lauthopa paisa thaba madi account hangba da khudong sahan gani loinana karigum scheme amagi beneficiary sing senthang phangan gada ba amasung DBT gi khuthang da sel phangan gada ba sing da mobile van asina hena khudong sahan gani haiki loinana Sangai Festival hek hawbadagina ngasi phawada mobile van asina gi puna lupa lakh tara makhairom miyam na lokthokna ki haiki the technology partner na masi CH company ko SBI ga Tata Consultancy Service TCS ani gi initiative adugumba company ni maru oi na masi khoi da yam kana rakadaw se yeng mafam amada khoi gi sarkar gi scheme gi makha da paisa pi ga da DBT da direct paisa sakhi daw khot ki baje khoi na bank da la ga account hang badri wai da na
मफम मी निफू यांखै और स्कूल आगामी मोई स्कॉलरशिप की कनो हांगदौर है अखोना थोजल यारुदब संगाई फेस्टिवल लोरगसु अखोना मफम मफम चलगा अखोगी फाइनेंशियल लिटरेसी कैम्प से मफम इम्फाल इवनिंग गरी लेरी हेक मयाम पुनब मफम पैसा की कनो दरकार तारकदौबसिदा अखोगी बैंक से चलगा मणिपुर प्रजा मयाम की सेवा तौगनी इंग्लिश चमापन मफूमद कमीशन तौखिबा इथाई बेरियस मियाम पीरिबा सैथेंगी वाकत सिंह असि फाव लेफ्तना लाखली बेरियस असि लाकपदगी करिगम मखलगी कानब फंगद्रबसु मांगजबदी साउना फंगनबिरे हाइना अकोइबगी खुंजा सिंगना पेंदब वाकत कया लाखली बेरियस असिना पीब सैथेंग सिंगी मनुंग सन्ना वबगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हेंगुलदगिना इरोंग खुनौ फावगी तुरेलगा ताइनब लंबीदा मफम 38 हेना लंबी नमथखरे इम्फाल तुरेल अमसुंग थौबाल तुरेल की ताइनफम ओरिबा मणिपुर तुरेल हारगा खंगनब तुरेल असिगी लेराइसिंग अदुगी मतिक फिबम सोकना किनथरे लेराइ निंखाइबदा युम दुकान वेटिंग सेट अमसुंग कम्युनिटी हॉल कया द चाउना सैथेंग पीरे ओरिबा फिबम असिगी मतंगदा हेंगुंदगी इरोंग से साबा फावद लेबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन मरीना पुन्ना खुसमदुना पीडब्ल्यूडी पीएचडी अमसुंग आईएफसी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंग याव यंगसिन खोंसत अमा सतखे खोंसत अदुदा सर याकिबा इरोंग तो कैरक लोकल कम्युनिटी अमोको के एडवाइजर रियाजुद्दीन अरिबमना खुल कया लेरिबा हेंगुलदगिना इरोंग खुनौ फावगी मफम असिदा सही असिदा इसिंग इसाउ मरिरक थोक्तुना मियामना चाउन ओवर नंखे इसाउ थोखिबगी अवाबा मरकता थासिगी तांग कुनिथोइगी अहिंगदा मियामगा तानब तौदना इथाई बेरियस की गेट हांगदोरपदगी तुरेल लेराइसिंग किंथखिबनी मसिना मरम ओइरगा रिटर्निंग वाल संदबना लेराइ सासिनखिबदा नतना लंबी नमथबा अमसुंग चाउना सेखाइबा थोलखिबनी माफी मपा पांदबग पांख ओरबा एसेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असि लंबी सिंग अथब मतम मैलेब सिंगना मियेंग संबिदना मतिक सान सेमजिनबियु लोइना ngasi यंगसिन खोंसत असिदा डिपार्टमेंट ऑफिशियल सिंग सर यादनबा मियांगी मिहुत अमना थमलखिबा वाफम अवांग थाकता कांडेम तवी हाइखे हौजिक्ति वबाई केंद्र से मपी मपा पांदबग सब मानरे अदुगा ममांगदा तौखिबा थबक सिंगना साखीनी अदु हौजिकसु चटपा यादबा टाइमिंग सिदा कना कनागुंबगी साइडतगी डिपार्टमेंट की मीसिंगदा चटमिनगनु हारिबा ऑर्गेनाइजेशन को चटमिनबा यारोय हाना फोन तौसलकपा असिगुंबसे याम कंडेम तवी अमतो ओइना इमा अमगी मचा ओइना हिंगमिनसी लैगदरिबा ngasiगी मपानदगी हकथेंगना अमदि नाकोइनना खुदुम चन्नबा संगलकलिबा मयामसे मणिपुरी अमा ओइना थेगनमिनसी यंगसिन खोंसत अदु दसर याकिबा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी आईआरडीए की प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्लामुद्दीन हाई मरीनबसिंग अथोब मतमदा बेरियस असि डी कमीशन तौद्रबदी खोइसाउंदरब मियामना बेरियस असि थुगाइरकपगी मतम लाकप याई हाइके बेरियस असि कमीशन तौरमदाइदा गवर्नमेंट मियामदा पिरखिबा इंश्योरेंस सिंग ngasi फावा कनागुमा अमतना फंगबा लैत्रि लम हेक्टर लिसिंग मरफुम दो हेना बेरियस असिना मांगन बतनतना साननब इंसांग मरांग कायना पुथुकलंबा इकोक अमसुंग खरुंग पाट मुलहनखिबनी अथबा मतन बेरियस असि दि कमीशन तौननब लेंगाकना होनबियु अमदि स्टेट की ओइबे इशूदा अखोइ पुन्ना होनमिनसी हाइखि ngasi sahi kulama kunthra gi matung da di ekoi lamdam sida leiba ya da no atopa mafam leifam thirang na bagi hadi displacement lakpa ya bagi adumba aki basu leitaba nati masimak mangjau na ekoi ngasi leiriba uriba thak asida gi horga mari leina basina khallaga masimak thok tanan basin bi ba se yamna tangai phadaba yamna hujikmak tawdabi ya da thabak amane nai hajani लम्फेल सुपरमार्केट कम्युनिटी अमतगी मिंगदा कैथेल साब यारोय हाइना लम्फेल सुपरमार्केट शॉप एंड वेंडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सेरोला मन फोंदोरकली सेरोला सिनेमा खा तारदुना ngarang माउद पांगथोकिबा फ्लावर फेस्टिवल की थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना माउगी कैथेल अमा साननब लम्फेल सुपरमार्केट क्रोर अमग मखाई क्रोर अमदगी अनि काइथोकले हारिबासी यानिंगदे कम्युनिटी खुदिंगमकी मियोय सिंगना फमलिबा कैथेल असिदा माउ खक्तगी सागनी हारिबासी एसोसिएशन असनि याबा ngamnoisu हाइरि All Manipur Muslim United Clubs Organization na makhoi oiba demand mapan sing sai sig aroiba fawada laingakna phangandrabadi akanba khongjang sangsilagani haire Manipur Club ta pawmis unabada organization asuk general secretary Abdul Qayyumna minority oiba Muslim sing tongan ba kaithel sabiyo minority sing asige sakthong ningthina phanganbiyo haiba tongan ba demand mapan mamangi palamba lainga ki matamdagi tangduna lakpani demand sing asi nauna नहौना न पाले बलेंगा असिदा पिसिन खरबनी अदुबो हौजिक फावबा खोंगथांग अमता पाइखलक्तरी हाइनसु पेनब फोंगदोखि मिसिंगी मतुंगिना मणिपुर मुस्लिम सिंगी रिजर्वेशन थम्मु हाइबमा अथु मतमदा मुसाफिर खाना साबा
लिलोंग होरबी कॉलेज दा पोस्ट ग्रेजुएट फाव थंबा कल्चरल यूनिवर्सिटी दा मैते पंगलगी मफम थंबा हारिबा मेमोरेंडम मपल सी यावबा अमा हंदक मणिपुर पालिबा बीजेपी सरकार सिगी असिदा हौखिबा तांग कुनगनि थोय दा पिशन की तालिबा डिमांड असि लाखलिबा डिसेंबर की तांग मंगा फौगी मनुंगदा मणिपुर सरकार न पिथोक्तबा तारगदी हेक थंगनबा मिकुप्तगी अकनबा खोंजंग संगसलगनी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC की थातर की पिथोक्तन लेरकपा तोलोब मणिपुर लेंगांगना थास की कुन फावदा पिथोकनी हाइना यानखरग ngasi फावबा पिथोक्तन लेरिबा असिबो इम्फाल म्युनिसिपल एम्प्लॉइज यूनियन ना थादोरकपा चेरलमदा कन यानिबा फोंदोरकले हिरमसगी मतंगना मणिपुर लेंगांगना थबा मतमदा मियेंग संगबिद्रबदी IMC की अथॉरिटी ना अमुक हन्ना थबक लेपकी खोंजंग संगसलगनी हाइनासु पावसिन मखतारी Manipur People's Party MPP के प्रेसिडेंट अनि थोक्तुना अमन अमबु हुनबगी थवोंग लेप्तन सथरकली पार्टी असगी अतोबा ग्रुप अमगी नौना प्रेसिडेंट खलबा लाइस्रम कृष्णदासना पार्टी असगी ग्रुप अमगी प्रेसिडेंट ओ जुगिंद्रोना ngarang पाउसी अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा फोंगदोकिबा वाफम मदु युमफम याउदबा वानी हाइना फोंगदोरकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमिसिंग उनबदा कृष्णदासना मखा तारदुना महाक असी आयन याबा मवोंगदा खल्लबा प्रेसिडेंट अमनी जुगिंद्रो हारिबा मियो असी आयन यादबा मवोंगदा खनखिबा प्रेसिडेंट अमा ओइबता नतना पार्टी असी की सावरबा सेनफम लाना सिजिनदुना पार्टी असीबु मांगनबा होनबा मियोइनि हाइखि मणिपुर सिदा मतम खरसिगि मनुंगदा सासन पाइरंबा असिगुम्बा पार्टी अमबु नमथनबा होरमनरंबसिंगसे अखोइ मासि यानिंगदे होजिंग मान ngasi सिरिबा अखोइ पिरिबा मरान मयाम सिदि सेंगना हरबन मार्क्से लाइनासु कोइरबनि नमा ज्ञान खर सोइबगुम अखोइ हैफेन माले अखोइ नसुमाबु यामन नुसिबा मियोइनि अदुन होजिक पार्टी की फंडिंग मतंगदे आई अदुकन हाइनिंगदे पार्टी की सखुत थोनम सिदि ngasi फवदा माना था तरुक से पाइरकबा मतम सिदा अखोइ पार्टी के करिगुम्बा डेवलप तौबगी अखोइ पॉइंट पाबुंग से फवगै उ फंगदे Armed Forces Special Powers Act 1958 की मतंगदा नोमयोबा खननब मिफममंगसी Progressive Recovery Friends Community ने सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकरे मिफमसी के मरिलेना Progressive Recovery Friends Community के प्रेसिडेंट हुइद्रोम किसुन हाइकिबदा अस्फा हाइबसी लमदमसी द लालोबा नमथनबगी मिंगदा इंडिया लेंगांगना थमजिनकिबने एक असि की मतेंगना लालोबा नमथबगी महुता लमदमसी इंडियन आर्मी ने मिसम कया हाटखरे नेपी ओइबी कया इकाई खुनबा मांगन बिखबदनतना कया नंगसी फावबा मफम खांगन लेरे असिगुम्बा मियोबगी हक खोंगांगनबा तमथिरब एक असि मणिपुरदगी लौथोखिबा हाइबसी यावना मथौ ताई यूनाइटेड नेशंस अमसुंग मालिमगे लेबा कयानसु तमथिरब एक असि मणिपुरदगी लौथोखिनबा तक्सिलिबने अदबो ngasi फावबा मणिपुर लेंगांगना तासिनदन लेरी मिखल मयाद नमथाक तौदुना अस्फा लौथोकनी हाइना पॉलिटिकल पार्टी कयाना लाउरबसु मिखल लोइखरबा मतुंगदा तुमिन लैसिले मियोइबगी हक खोंगांगनबा एक असि मखाताना थमजिनबा हाइबसे मतम सिदा सानद्रे मरमदुना तमथिरबा एक असिना पीरिबा अमांगबसिंग असि मियामदा खंगनदुना लमदमसी गिलैमाइदगी लौथोकनबगीदम मियामदा खंगनबा मिफम असि पांगथोकपनी हाइखि सेंटर दे सुमाय हाइडी मसिगी कनोसिदी स्टेट सब्जेक्ट नि स्टेट गवर्नमेंट लौथोकबा ngami अदु स्टेट नमु इलेक्शन ममांगदि मोजु मोय प्रोपेगेंडा असि लौथोकनि लोय हरम इवन हुजि पाल बीजेपी गवर्नमेंट जो हरम को अदु हुजि मोजु तुमिल लैरे मसि करिगि तुमिल लै नो न कोन मोयदा हंगनिंगे बस अदु मसि कानद्रेबा अइसोबुदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दि मणिपुर गवर्नमेंट का पॉलिटिकल डायलॉग तोबन फनेबा सी एक्सिदी कम कानद्रे सी सही कुंथा निपालम सुजलेना श्रीगी करी फोल लागे बजे इंडो म्यांमार थाईलैंड फ्रेंडशिप महिंद्रा एक्सपीडिशन की दमक म्यांमार तमन लाखिबा कार रैली तिम्बो मोरे तनाम ओखरे गुवाहाटी दगी खोंसा लखिबा कार रैली अदो मोरे यौरपदा मोरे ट्रेड सेंटर द मोरे की पब्लिक लीडर सिंह DSP TS कृष्ण तोंबी अमसुंग अतोब ऑफिसर सिंहना तराम ओखिबने कार रैली असि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अमसुंग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मतेंग लोनना महिंद्रा कंपनी की महिंद्रा एवेंचर सिनमने मोरे द ओकलबा मतुंग द म्यांमार की कालिमियू की दमक अमुक खोंसान खरे ये एक्सपीडिशन गुवाहाटी से शुरू हुआ था और पहली रात कोहिमा और फिर इम्फाल और आज हम काले जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके हम 48 लोग हैं 48 लोग और ऑल ओवर इंडिया म्यांमार थाईलैंड फ्रेंडशिप रैली
कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सपोर्ट से चल रही है। ये एक्सपीडिशन आर्ट्स एंड कल्चर टूरिज्म उसकी मियंग मखादा मणिपुर कांग एसोसिएशन सिंधुना सथरीबा इनवाइटेशनल वुमेन्स कांग टूर्नामेंट थोंगनिदब थौदोक अमना मरम ओइरगा ngasi सानकिबा मैच असिग रिजल्ट थोप ngमखिद्रे ngasi यासुल हिरुंग मलाइकाइदा लेबा गोपाल देव कांग संगना सथरकिबा कांग टूर्नामेंट असिगी आसाम कांगखुट अमसुंग मपान लमगी कांगखुट अम ओरिबा बांग्लादेश कांगखुट अनिना सानकिबा मैच अदु थोंगनिदब थौदोक अमना मरम ओइरगा मैच के रिजल्ट थोप ngमखिद्रे नुपी ओइबा कांग टूर्नामेंट असिदा एडल कांग यूनियन थांगमिबन हेलाकांदी कांगखुट होजाई कांगखुट अमदी कासा कांगखुटना ग्रुप ए अदुगा जिरिबाम कांगखुट गोपाल देव कांगखुट या स्कूल अमसुंग बांग्लादेश कांगखुटना ग्रुप बी दा तामिनदुना सथरिबा कांग टूर्नामेंट असिगे सेमीफाइनल संगननबा ग्रुप सिंग ओइबा लीग मैच सिंगदा अकनबा लंबा तौनरी सही से मणिपुर पांगथोप हौकिबा तरेसुब मणिपुर संगाई फेस्टिवल ग मरी लेना अहुम सुब इंटरनेशनल मेडिसिनल कांग टूर्नामेंट मपालम की कांगखुट अम ओरिबा बांग्लादेश कांगखुट फाइनल संख्रे ngasi singjamai kang sang sana kiba tournament asigi ahan semi final da bangladesh kangkhut amari kasa kangkhut anina match asigi apiba matam da panjal mapan sanaduna match draw ibadagi kang tournament asigi sana kanglong gi matungina tie break sanabada bangladesh kangkhut na kasa kangkhut pu panjal 13 de maitiba piramlaga sathari tournament asigi final sangmangam kibani arts and culture tourism of youth sports ki me makhada manipur kang association sin sathari kang tournament asigi bangladesh jiribam helakandi hojai kasa myanmar yumbo oriba manipur kangkhut yauna puna kangkhut tarina saru yare hayeng khoban lampa ke manipur kang sangda sanagada ani sub semi final da manipur amasung helakandi ani na lamba taunaragani थोंगनिदब थौदोक अमना मरम ओइरगा मतम खर सानब लेपदुरबा 32 सुब मणिपुर स्टेट लेक थास के कुंथ्रादगी मखातना पांगथोप हौरगनि हाइरि खुमुक्सम इंगोसा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के सेंदंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फाना सिंधु सथरलिबा फुटबॉल लीग असिगी मखाताबा यांखै माथोइ सुब मैचता साउदर्न स्पोर्टिंग यूनियन एसएसयू सिंगजम एमसुंग क्लासा कैनो अनिना थास के कुंथ्रागे नोंतिल पुंग अमदा खुमलापाक आर्टिफिशियल ग्राउंड लंबा तौनरगनि हाइना अम्फागी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने थादोरपा चिलोमन खांगलकली नाकला मरम मतंग सही जनवरी 30 की तारीख फावदा राजस्थान की जोधपुर यांखैतरे सुबह जूनियर मिस्टर इंडिया के कंटेस्ट पांगथोलगने हाइरी कंटेस्ट असिदा सरुक यानिंग मणिपुर की साफबसिंग ओइबा ट्रायल सेलेक्शन सही डिसेंबर 12 पांगथोलगने ट्रायल असिदा सरुक यानिंग साफबसिंगना अंबागी जनरल सेक्रेटरी दगी अकुब मरोल खंगलब यागनि सुहाइरी मणिपुर सथरीबा तरेसुब संगाई फेस्टिवल की सरगम ओरिबा अहानब थाईलैंड मणिपुर अनि की ओइबा मुई थाई डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट लोसिनख्रे थाईलैंड मणिपुर अनिना खुसम नदरगा उठकिबा मुई थाई की डेमोन्स्ट्रेशन असिना लमदम असिगी सानर कया मसाना असिगी चनकानून कया खंगौबग लुनना मसाना असिदा अफब सानर कया पुथोपदा असब मतेंगम ओइरगनि खुमलापाक बॉक्सिंग एरेना पांगथोखिबा मसाना असि लोसिनबगी थौरमदा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट हॉर्टिकल्चर सोइल कंजर्वेशन अमदि महूत की मिनिस्टर ते श्याम कुमार खुराई केंद्र की एमएलए एल सुसिंद्रो रॉयल थाई एम्बेसी की मिनिस्टर काउंसिलर थारादोई थोंग रुआंग अमसुंग मणिपुर एमएस मुइथाई एसोसिएशन की प्रेसिडेंट टीएम राजन अयांबग लुनना मसाना असि लमदम असि हेना पाकथोक साउथोनब होनबग लुनना थबक थरम कयादा माइ पाकनबा मियोय कयाना सर यारी मणिपुर मुइथाई मसाना की ग्रासरूट डेवलपमेंट की दमक थाईलैंड की पाथुम थानी प्रोविंशियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन थाईलैंड अमसुंग मणिपुर एमएस मुइथाई एसोसिएशन अनि की मरक्ता एमओयू खुयक पिनखरे ngasi सिंगमेरोंग द लाइव क्लासिक ग्रांड दे पांगथोप थोरम अमदा यूथ एफियर्स स्पोर्ट्स की कमिश्नर आईएस दिलीप अमदी थाईलैंड की रॉयल थाई एम्बेसी की मिनिस्टर काउंसिलर थारादोट थोंगरुयांग यावना खुयक अदु पिनखिबनी हौजे अरोबदा मरुबा पाव मोहना चीफ मिनिस्टर फमदगी स्टेट हेन लुई हाइना चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेना फोंदोखरे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अकायब पीरक्तन बाइखोय अमत ओने पुनसिंदुना वाखल तामिनब तंगाई फदियानी यूसेंग प्रेसिडेंट एलांगोन जॉनसन अपील तौरखले
Myanmar amasung India ni gimarat numin ini sun satagadaba inter-regional media interaction program ngasida gi hawdokre. Rapist Farga Serak Piu Haidina Kanglato Mikaitel Mapada National Highway number 2 Tingzilure Yanaba Purapadagi Kongjang Tama Join from Pokre. Amasung Manipur State Cooperative Bank Limited Infal na Manipur Ihan Hanbo in ATM Bud Yawa Mobile Van Putoko Bank Oire.